Arano bamuhebya bwambere ubwabire narambara zimwe projects za government ziriyo nizombekwa omuri Kyenjojo. Omukurambara tishanjure ngo hariho emirimo yabire ryo kwa meza abere nyuma nkukombeka kasambya here center ya kashate yabire ryo ko mukwakana okusyana hatiteka hwire. The contractors kukwata ekintu ky'emirimo nyingi oli mu Kyenjojo oli mu Kyegegwa oli Masaka oli Nkaha nibamara kuhereza hand the initial money nozitwara hantu ahandi ito ntusigara netusikomukira so twale emirimo ntayito eyokusobora kumalira. Omubinde biliyoni byombekwa harimu mbarehere center ya kashatu erikuza kumaraho miliyoni 8 kigarare seed school erikuza kumaraho biliyoni 2 na miliyoni 6 kandi aha arana naharaburire ba contractor ngo bakore emirimo erikushana na sente ezi government erikuza kubaha. Habakwazi chief monitors of government, we shall never commission any government project eri substandard runde eri shode. Aha chemero memwe kugenda mparampara ba contractor batikirize kugambaho nito aha kamera zitu nubagera ngo sente zo barukozesa nezabo aha bo kuba government tekabahire na 10 kurungi atandika inakusaba sente za advance nazo takayimbaire inakusanga lesere performance guarantee kandi lesere na advance. The contractor has only delayed to get advance because getting advance is a process. He has to get securities from the bank. Gasha kwa Daniel Bingana.